uwa waramugaburiye yanga kubyibuha uri mugwahira abagore b'abandi kwanga guhahira uwo ngo azobyibuha gute azoba mwiza gute utamwitaho nimba umugabo akenye ni ngombwa ubikirara umugabo nimba akenye iwabo takababwira ndafite yo kuri ndora zamayi zaraje zatwaye inka zaranyazwe atakigurisha n'agafura ibifura byarashize ariko watsaze ngo mpaka ngo irahuzu yaje ngo nawe uyigure yari amavuta ngo uyagure kurigeranya n'umuntu ufite muri umuna wo muri Amerika ngo ayi wewe muzehe kumva ngo izina ryacu ariko nyina asigaye badutinyuka bakavuga ngo yamana yanyiri hehe hano dukangaga muzamusenga none byagenze gute harabo mwahuye nabo mugiye kuraguza muhurira baratakwaba turacatanga haleluya koza muri mani biganza kandi barasifiwe tuza muri mani biganza izina rya Yesu rushize kwamara gusa cyonyine ari ntarindi nta mwana w'umuntu wari wese no kuri kose tuza muri mani biganza tumana icubahiro haleluya hari imbaraga twadusenya muri izina rya Yesu hari imbaraga twadusenya muri izina rya Yesu tuza muri mani biganza tuza muri mani biganza haleluya mani baho mugisha kata karibu kuzimana sambuka batu tuzamura ibiganza naje shoto tuwareruye Mashimeshi cyane tukomere Imana mashimeshi cyane mureke tubwirize kugira ngo tuje mu gitaramo bataye tuje mu gitaramo siko kwiza kubera yuko ibyiza ko byose tubikora kantangira amashimwe kandi ndayabangagura
dutangiye dushimira Imana se n'umwacu Yesu Kristo watubwira neza tukirigwa suko turabanyembaraga suko tubishoboye birivuga ngo uzose tubishobozwa n'Imana duha imbaraga. Imana yatwirijeho irakarama iragahoraho iragahora ku ngoma. Iyo Mana mufashe tuyikomera amashi menshi cyane. Shimiye itorero rya Betsaida, paruwasi zombi, abarevera pasiteri, abapasiteri, abavuga butumwa, abadiyakoni, abamama, abapapa, abasaza, abakecuru, abana bato, amakorari yose mwaratwitabye uko mushoboye kandi mwatugaragarije urukundo. Twaraye neza, twariye neza. Iyo mutaje kubishaka tuba twaraje, ariko kubw'urukundo rwanyu kandi mukaba muri ababyeyi bacu bungeri beza turabashimiye. Dushimiye bungeri baturabwagiriza bose amakanisa yose turabashimiye abatwitabye n'abandi bari mu byago. Turabizi ko mwabuze umuntu, bamwe bari hano abandi bagiye ku kiriyo. Kuba mwaje abaturabwagiriza mwese Imana ibahe umugisha. Dushimiye kandi Jesus yadutumiye byari bigoye, ariko ndabizi neza mu magana menshi Imana yaradutoranyije muri zino tariki ko tuzuba turi hano. Jewe na Peter na Faustin na mwene data aje neza na Mukikwerere n'abandi bose twagendanye. Bene data mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Tubona n'akaryo ko kubasezera ko ejo tuzobuzuka dutaha. Nukuvuga ngo dufite ibikorwa bindi dukora akazi ka minsi yose ndetse no mu rugo baba dukeneye kugira ngo dutatuje kureba abana niko kwisa. Rero abo tutazoramukanya turabaramukije, asigamwe usigarana Imana. Tsongere kandi tubonane turi mu burno bwiza. Magambo ahinye mumfashe kandi dukomere Imana amashi menshi cyane. Kundarangije ubwo tutaramukanya suko ntakuzi mwese kundamuna mbazi yize ngo mvuge runaka notinda. Rero mumbabarire shimira umuryango wa Power. Ndabizi ko kuba mpagaze hano Power bifite mu ruhare amapurusa menshi. Nabagabo nirata, nabagabo ngenda ngavuga ngo araho bangejeje Power. Imana bamugisha muri umugisha kuri jewe twarabanye mwene data Serugo. Nabwiye abantu ati Serugo umusaza ova muri no muhana sinzi kizosigara. Kandi ukunda wivuze Serugo akazova hano ko ndaje muri Amerika data. Nuko bizoba n'iby'Imana, ariko n'umugabo n'ukuri ndagushimiye abanye natwe. Ejo twarataramye ndamwitegereza ndebe ukuntu turushe. Arabyuka mu gatondo naje ndabyuka ndamurira ndavuga ngo musabira umugisha ndakino ushobora. Imana kugira neza. Soma Bibiliya sasa. Ubona siza mbabarire suko mzirengagije, ariko no mwanya turasoma teme yacu tuzana gusoma nandi muratubwiriza ko dufite teme. Bene data bateguye baricaye bategura sinaje bayibabwiye araganda bazavana muvuga butumwa bavuganye oyayi kimaze yarambwiye ngo se niye teme mvushaka. Ndabwira ngo Imana yababwiye ariyo mushiraho naje nzoshobozwa n'Imana. None ga hando ngo muvuga butumwa bikoze ntabwo ari jewe nabakamu bayiteguye bonyine barayindungikira kandi iri muri Bibiliya. Hari abantu bazavuga ikintu ngo se uko yabaye gute ngo ndahagira isoni ndazifite, mfite bamabukwe, mfite abakazana, mfite abakwe, mfite n'abana n'abuzukuruza mu muryango w'abayinda kuri mugati nduzukuruje. Naje ndumugabo w'ijambo, naje ngisoni kandi Yesu ndacu yasize yariko akendera ngo duhugure. Rero ico wumva ntabwo ari ugushirika isoni. Naje ndumugabo ubaha kandi uca bugufi. Naje ndimubwira ngo nuko ndikizeze mfite ubwenge buri kugihe. Ariko Yesu yagiye iyo ashaka kuvuga sinza nita ngo ndumuhinda ngo basinzira bari hano oya tuzohurira mu ijuru. Niba atakorera Imana ntituzobonana. Mahisoma kitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 18 n'uwa 9 n'uwa 20. Bagwaye mikrofone dufatikanye kugira ngo tuza kumva icyo Imana ishaka. Some witonze ni minota mike cyane nsindeze minota 15 nzaba ndangije kugira ngo dutarame twatse umuriro kandi ntimusakuze. Ndabasaba gusa kunyikiriza muzaba mugize neza. Soma papa. Muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri. Ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese timuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe. Mbese timuzi ko umubiri wanyu ari urusengero rwera rw'Imana ruri muri mwe. Uwo mufite wavuye ku Mana.
kandi timuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana Samani haleluya. Kitabo cy'abami ba mbere ibice 21 umurongo wa 3 21 kane nako sorry kusome 3 sorry 21 3 honyine gusa. Bibiliya iravuga ngo nabo batabwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kugwa gakondo y'abasogokuruza banje. Amen. Biragatsindwa n'Uwiteka kugwa gakondo y'abasogokuruza banje. Samani haleluya. Fasha tuzinga Bibiliya zabukize neza. Nani ndusoma ngurumva mpamvuga kuri microphone. Uyizinge usurinye uraza gusomera mu rugo. Kwa nini jambo nipigo yeye asilo niweza yeye baba wayatima hera ni mume wawachane yeye baba wayatima hera ni mume usomya amagambo y'Imana mu gitabo cy'Abikorinto. Hena amagambo yandikiye Abakorinto ari kubahugura. Yabandikiye urwandiko ari Efeso. Baramuzaniye amakuru ari Korinto bamubwira ko iyo yavuye hasigaye haba ibibazo. Bamuzaniye ibibazo bitandukanye asandika neza bahugura. Jambo rya mbere bamuzana amakimbirane ari hagati mu itorero. Bamwe ko bavuga ngo naba Paulo, abandi bakavuga ko ari aba Paulo, abandi ari aba Kefa, abandi ari aba Kristo, abandi ari aba Paulo. Paulo ngo abyumve arabara cyane. Aravuga ngo muracyari abana bato. Bese hari uwo nigeze mbatiza ngo mubwire ngo ndakubatije mu izina rya Paulo. Cyangwa se nimba natanye imbuto Apolo nawe akaza kuhira kibazo kibaye kihe? Pange kandi bamuzanira ikibazo cy'ingo. Niyo twasomye ahangaha bambwira ngo wavuye iwacu haba gushaka abagore benshi bagera ku rwego umuntu acura mukase hakuriya data yagiye ndacura mama wacu biragatsindwa. Aravuga ngo ntibikabeho. Bese umubiri wa maraya tuhindure uwa Kristo. Timuzi ko uyu muntu asambanye ababaye umwe na maraya. Barabahugura muri ano magambo. Aravuga ngo senti muzi ko imibiri yanyari urusengero rw'umwuka wera w'Imana. Timukira abanyu ngo mwigere. Hazi ikindi kibazo kivuga ngo wavuye iwacu, hazi ikibazo cy'abanyempano. Abantu bagize ibibazo bamwe barimo kuvuga ku ndimi bakavuga ngo nibo bakuru, abandi berekwa ngo nibo bakuru, abandi basobanura indimi ngo nibo bakuru. None ibyo bindi buzumva gute? Paulo aravuga ngo reka mbabwire ni byiza cyane, ni byiza pe ko bya mwitorero kugira ngo bifashe itorero kumenya ibihe. Ariko kandi ijambo naje gukora muri komeye yaravuga ngo impanuro ituzindi zose kwerekwa kugira gute. Yaravuga ngo impanuro ituzindi zose ngo nukwerekwa, kuko umuntu werekwa azamenya ibihe. Ariko kandi impanuro ituzindi zose ngo n'urukundo. Sema haleluya. Uri muntu ukundana ruta umuntu ushambura adafite urukundo. Umuntu ufite urukundo aruta umuntu werekwa ariko akerekwa nta rukundo. Timuzi ko Yesaya yigeze kuba mu bihari umuhanuzi ariko adakijijwe. Munsi Imana namwe irasikavuga ngo ndinde jewe umunyaminwa yanduye. Imana imucishaho ikara ku munwa. Yesaya abona kwisobanukirwa. Aravuga ngo ndi hano tuma, kubera yuko Imana ari yamucishijeho ikara. Ariko kandi tugiye kuganira ijambo rivuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka gufata inzu y'Imana tukayihindura
akabyiniro k'abapagani. Gufata inzu y'Imana tukayihindura ibara, gufata inzu y'Imana tukayihindura umubiri w'amaraya, gufata umubiri w'Imana tukawuhindura umubiri w'ibitaye isoni. Dusomye amagambo ya Naboti n'Ahabu. Uyu Naboti bisa bigaragaza neza ko yari imfubyi, kubera yuko yavuze ngo biragatsindwa n'Uwiteka kugwa gakondo y'abasokuruza. Ni ukuvuga ngo wari umurage bari baramusigiye. Umunsi umwe Ahabu ari gutembera ngo abona akarima kari hafi y'inzu yiwe, arakifuza. Amaze kukifuza twihuse ngo abasaba abagaragu biwe arababwira ngo se uyu murima ni uwande? Baramubwira ngo uyu murima ni uw'umwana witwa Naboti yasigiwe na basokuruza be. Baragenda baramushaka baramuzana. Naboti ngo ashitse Ahabu amubwira aya magambo, aramubwira ngo Naboti we, nifujije aka karima kawe, none gakampe. Nushaka ifeza cyangwa izahabu ndaziguha, ariko peza kakari. Naboti aratekereza aravuga ngo Ahabu we urangerageje Ahabu ukoze igitangaza. Gumana naje kuko umunsi ukuze, baraburije nkamida gushaka, nibura abandi bose bakumfasha. Tugumane Ahabu usabye ikintu kiremereye, usabye ikintu kitoshoboka, usabye ikintu bambwiye ngo ningitanga nzobona umuvumo. None se ndagira gute mwana? Usabye ikintu kiremereye. Bavandimwe, ubukristo ni ikinege, ni ikintu kitagira icyo bivukana, tikigira muri ubuna wacu, ntikigira mukuru wacu, kirihagije. Ubukristo ni ikinege. Ubukristo ntibuza busangirwa, si ubw'abahinda n'ubwa Koffi ku giti ciwe, musore n'abazo ni ku giti ciwe, muzehe hano ni ku giti ciwe, ntabwo ari ubw'abasita bose. Oya, ubukristo ni ikinege n'ubw'umuntu. Ubukristo ni ikinege, ntibugira mushiki wabwo. Hatari ubukristo hari ubupagani. Imana yanga akazuyaza. No de farige ni tele. Desili mari desala. Ashwini kota ngani tele. Posa la banda la visa. Hano ngo musabuze ikintu gikomeye. Lord Americas. Ariko twebwe mu gutakaza ubukristo, abantu twasanze n'abanyamahanga bari badutinya, batinyaga no kumva ngo izina ryacu, ariko nyina asigaye badutinyuka bakavuga ngo yamana yanyiri hehe, hano dukangaga muzamusenga, none uzagenze gute? Haraba mwahuye nabo mugiye kuraguza muhurirayo, haraba mwahuye nabo muhurira mu nzu mugiye gusambana mwe mugonganira. Bandi bari mu gupfa abagabo, abandi bagapfa abagore. Ngo nuwanje no Sitauzauri tiwakofu hana sasa kisasa, nina uhakika waweza kuniponya hata usiponiponya. Sitaabudu masanamu hata usiponiponya. Sitaabudu masanamu hata usiponiponya. Sitaabudu masanamu hata usiniponya. Sitaabudu masanamu hata usiponiponya.
ntabwo umuntu utagira umutima. Abantu bamwe bari mu kugenda ariko bari mu kugendera amasondo umutima barawutwaye. Hani mu kugenda umutima ntawagira. Yahura n'abana bagasangira itabi, bagasangira inzoga, agaforoda, azatanga ameza, agaforoda. Ariko Mana yaje. Hakuva jewe nuko umuntu azayivuga amagambo ngo ni joke. Ni kombe nta blague hakika ya Mungu. Jewe nabwiye abantu ngo mbaye pasteur evangeliste. Umugore usuva mu ikanisa ngo namuterese. Cyangwa no kwandika ijambo riraze ngo shalom umeze neza mu rugo. Karenza iki? Muzontenge. Bantu dukwira kuganira nabo n'abagabo bagenzi baje. Musamugana n'abagore babandi gute? Umuntu kwese umugore wundi ngo siba mwe cyayi mu gatondo. Uzuki muguri. Mwana abonye waruberewe, araberewe ihuzu yamba ni wayiguze. Ayo ni na matretage muri mukuzana. Birahuze ari kubere ngo ari amasomo. Wo uretse soma sha. Soma Luka 11:34. Bantu bazagira ngo na magambo gusa twaje kuvuga, bamwe akavuga ngo baje gutuka abantu, nta bantu twaje gutuka. Iyo babuza babihengekera, biyaje gutuka abantu, ngo se mwene runaka muzamubona agira isoni, ndazigira. Ariko munzu y'Imana ntasoni ngira. Yego. Ubucafu n'ubucafu byara bireba. Soma papa. 11:34. Biravuze ngo itabaza ry'umubiri n'ijisho. Nuko rero ijisho ryawe iyo rirebye neza n'umubiri wawe wose ugira umucyo. Iyo ijisho rirebye neza umubiri wawe wose uba umucyo. Ariko iyo ribaye ribi kaza mbona abagore b'abandi biriya nzobe ngo ari kufite inzobe nziza niyawe wogumana igikara cyawe. Nimba ukeneye inzobe wogiye ukagura karwahita ukisiga ugatukura. Yego. Umubiri wawe wose ugira umwijima. Witondere umuco urimo utaba umwijima. Usubiramo. Witondere umuco urimo utaba umwijima. Witonde umuco urimo utaba umwijima. Mugurabyibushema. Wawe Waramugaburiye Yanga kubyibuha. Uri mugwahira abagore b'abandi kwanga guhahira uwo ngo azobyibuha gute? Azoba mwiza gute utamwitaho? Mururasane kuri kw'Imana. Muracakiriye haleluya. Ko murahwera. Tuzamura ibiganza. Ko mwifashe ku matama tuzamura ibiganza. Haleluya. Namwe n'abagore. Nimba umugabo akenye ni ngombwa ubikirana. Umugabo nimba akenye wabo takabagira nzafite yo kuri ndora zama izaraje zatwaye inka zaranyazwe. Atakigurisha n'agafura ibifura byarashize ariko wasaze ngo pako ngwira huzu yaje ngo nawe uyigure yari amavuta ngo uyagure kurigeranya n'umuntu ufite muri nawe muri Amerika na nyina na se ngo murasa. Amara nicogira muri mu gusambana ukagira abagabo babiri umugabo yagenda ni mu mugabo ari muzaifu azayikubitira ku gacupa yarenguka ku isumo ugasigara usana abagabo kandi abana bakakubona. Nta nisoneka iyo wafuye umutima nta kindi kiba gisigaye. Warafuye nyine nta mutima ufite. Tuzugira n'isoni ngo utinye n'abantu umugabo kwigwa buri munsi cyo gari mukabafatira mu madusha no mu matoilette mukaza mugenda mu bitoki by'abandi mutanate ko mashtani. Tuzamu biganza. Iyo. Haleluya. Nimugarukira Uwiteka. Aracateza amaboko. Mwami Yesu arabakeneye. Mwami Yesu aracabakeneye. Hashara umwanya wo kwihana. Cyangwa nabwiye abantu pasteur tuvane twuzira azi ko mfite recommandation yo gusohoka mu kanisa. Je pasteur umunsi nafashe message yiwe ngo yaterese umukristo mu kanisa akaza akambwira. Narabwiye ngo nzokubwira mfite urupapuro rwa démission mubwira ati nasanze utari umukozi ndagenge gushaka hari abashumba kuko sinzobana sinzokura ntacyo nzogeraho kuko uzonyanduza. Sha gushaka hari kanisa hari umwuka. Samuga mwikubita inyuma yawe umuntu utagira umwuka ntagira amiga ntagira imbuto ntagira iki kaguma umwisiritaho nawe uzoruhube kawe genda. Ntagiti kivoka cyotanga umwembe ivoka ritanga ivoka
umuntu bari imbuto nziza naje gukora azokora imbuto nziza, umuntu bari imbuto mbi naje gukora azokora imbuto mbi. Rero tandukanye nabo. Bariko tuguma tubikaza ngo sinava abantu bashaka amaparuwasi. Kanisa ni igihugu se. Sindi senye ndi umuvuga butumwa. Ariko mutegere pastor wagize ingeso mbi. Bakristo bakwere kuguhunga ugasigara wenyine. Ntawo twara bakristo kubatwara muri Jehenomu. Nimba uri umurozi nta kintu uzobatoza uzotwara mu muhibihuru. Nta muri mukubana bari mu kugenda bagasiga basezeye abavise babo agaheza visi ibihuru kugira ngo asigare mu mwanya wiwe. Nta umunyamwuka agaheza umurozi mugenzi we. Titubizi hano tuducecetse. Ntibari mu kubasezera bagawe shira runaka afite igitaro akama Yanga akagaragaza sonda ko muri systeme ngo yazosigaho uyu kuko bahwanye ni wazasigaho yosiga umunyamwuka mu mwanya wiwe. Tuzamura ibiganza iyo toka kora kubana na wa wundi mutazamuvana ye utandukana runaka ngo yaye ngo umugore kandi iyo umugabo agiye gutwara umugore wundi azayigirisha ishuti ku mugabo wiwe bakama ibishuti akaza turabaza amayeri mugira kwa example uzu posting umugore abandi gute mwavuganye hari post nigeze kuba na posting umugore wundi pastor iki kintu wagikoze ukizi wamupostinze wamukumbuye no wawe zagenze gute kura posting hari ugeze guposting uwanje wabaye gute kura posting madame wamukumbuye no wawe mu nkwana twarafatikanye uzukuntu byangoye umwana wanje umwana wawe genda wambwebwe kane kumuki Yesu yakazavuga ingambwe igiye kurya intama isibanza ikaza bigakina umwana kayishakira kayitwara. Taya haleluya iyo taya haleluya iyo bwatumaze ko Imana ari tuza gukiranuka none uyo twatware basambanye n'abarosi icyo gihugu tuzogikura yaravuze ngo zo w'Imana ni mugiye munyize chova uburozi bwasaza Imana ari z'abagabo bakaraba twarindaga mana wadutabaraga mu minsi ya kera none usaturengere tugese kugufa karaba kwiringiraga ari mu mahoro tugufite twifuza uri murengezi none wageze hano uhura n'umunyabubembe aguteza imitwe simvuze abanyabubembe nabi uhura n'abanyazura ugira imitwe none ugera hano uhura n'abantu bene wacu bakushana n'ahandi guterekera uri mu guterekera utuzi impuzi nyabo mu nzu n'izimbwa ngo nibyo birinze abantu Imana ari ubuturo bwacu yagera dushize mu gituza iravuga ngo muri ubwoko bwaje nkunda none ubu nyine isigaye turabigatangara barangiza ngo Imana izoduhiye kizova tu uzofa ndacu ubonye nimureke dukiranuke nimureke twihane twatanze gakondo twatanze murage wacu kandi umurage wacu yari Imana sema amen amen sema ni haleluya mugende murebe ntabana bisugi bakibaho babaye abagore barashatswe umukobwa akabaho yarashatswe umwana akamba umugore nicyo gituma bananiranye kuko nta bagore babiri bobana mu nzu umwana wavuga kamasara kazayama ngo reka wavu nyine yavuga reka da akaza muberebera mu bitugu abana baraniranye babaye abagore barashatswe nta itasi vile ntibagiye kwa pima ngo basinye gusa uburaya bubamaze uburaya bubamaze mwarashatswe abahungu bafite abagore abakobwa bafite abagabo liseme aseme nini warashatswe isatabizi za ministere sagwiriye usanganye mwagwira ukuba mwana besha akuna abagore
n'abagore abandi n'abagabo nta mwana ukiba utazi umugore nta mukobwa ukiba utazi umugabo turangiza ko turaje mu ijuru ko tubigisha bababwira mu kunama ngo kuri akaravuga gute kandi abana bashize turega gutabara uko nguko muzamubwira ngo twigwaneho ni gute nuko kose tutigwanye muratumara abantu murorasi biragatsindwa basanga umusaza akakora n'akana kangana nabiwe kazabajana ngo ayi wewe muzehe abandi ubonye atangiye kuzana ibintu bari kufite ukuboko kwiza ukwawe ni kubi wakugiza nk'imari kandi ukuri kw'Imana bari kufite amaboko meza amaboko ukomesha hakirikare shitani yinjiye n'umutega amatwi atakukamata kwa saa kidogo bamaso ba munoni barahari barumuna ba munoni barahanga mube maso muntu wishe umwana we ntiyotinya kwica umwana wundi danezerwa Koffi we haleluya murose umwana tugaye yihanyeje bundi aratubwira ngo kumona nisha abana banje babiri kandi condition ke bampaye imitima yabo yose nije waririye no kuvuga ngo ikintu cyitwa impuwe gishira muri jewe muntu wari umutima w'umwana we yotinya wabo nimurangiza tumwe dushire ngo murozi ngo nyanye ngo nyabunanga mu bizo bintu ngo nibiki mwazanye mu ikanisa na Yesu yakadavuga mukuri bizira hagati Imana yakaze gutongisa ngo mukuri bw'igomana muri mwebwe mukuru ubusambanyi muri mwebwe nibwo zobagarukira umunsi bihanye Imana ikazi kabana nabo umunsi babigeye ngo Imana ikagenda reba makanisa yacu tamuku kibamba pastor n'ugwaguruka n'ukuru kw'Imana amacandwa mu kanwa tamuka kigira tahirutse gusenga tahirutse uduma hari mukuru ry'intama gusa none orya intama mari kuzuga imbere yazo kandi zakineza abagore muzamureka abagore nibitangaza yamara kama ihangana mu ntebe pastor wazi ko bararana akamemera ko muhameza mwili wa Yesu akama yakira akamocicika gatuza nta nabwe n'abantu ngo yamirize hano hari umubandi mutabare urasa umuntu wo gutanga ameza mugaceceka namwe muzobona ijuru gake muzamwamiriza nabwo video itabereye uyitumira uwundi ufashishwe musengera pastor yasaza nakwandika message uyushira kuri mutuality murebera unako ikubite screen tazosubira naguma kugutera umuheze umugabo sheri ibango tabara umugabo azomugukuraho ariko ikibazo mufite nuko muri mu guceceka omara kandi mukagira imitwe mukayizimya umugabo ntayibone mugaceceka nuko ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri kwa gatandatu azokwereka jewe muzobaza ndamuga mbahabwe jewe mwaranterese kandi ngira umugore ati ntabara nashi mante umugore arafata telefone aravuga ati yewe wago uyu mugabo reka nyabuna umugabo arafashishwa ukeneye umugabo kwagwa umugore amunkuraho ugeza n'ubu ntaza ndeba mu maso uzobikorera bakazongera kukuza mushire ku karubanda haya ma voice mugwe muyatange azumva yatanga voice ntazosubira hari umwe wayitanze ngira utya jewe namanyi musukumira abanyimpanye akira tegere bizurimo ngo gute wabikoze utabona murahwere murahwere tuzabura iganze samani haleluya amen samani haleluya iyo samani haleluya haleluya none ko ni mukuvuga uburozi wo kwihanya mpaga gusanga bere ko avuga ko bufite kandi bufite wo kwihanya ukareka uburozi ko ndacho buzo mumarira abantu nukuri ndagusabye wihane ndacari hano ntawe nzobibwira nzoshike kandi umugabo n'aba pastor ntawe nzobibwira ubunzanire ndabutwikana imana ncece uzoje mu ijuru abana bazosigarana umugisha nyabo ni hano Yesu aragutegeye amaboko ihane nta uburozi ntibuzabura bw'abantu uburozi ni ikintu kibi nimwe babuvuga ngo si yafashe mupaga tugufate kandi bufite nukuri ko Imana urumuhamya ko ufite uburozi urumuhamya nukuri ko Imana ko waguze isumu ifite mu nzu urumuhamya kubisha runaka mwana umfatikije na runaka nibihamye n'imenyetso birahari n'umutima wawe
umutima ni ikintu kitagishukana, ni ikintu kitokubesha. Umutima wawe ni umujanama, tiwokubesha. Urabizi neza ko waroze, urabizi neza ko ufite uburozi, kandi ngo bwasaza bwagiye mu bana batoya. Nimba nyoko yarakubeshe nasuba gweza uburozi, buzana wihane, wone kuntu nawe uzotunga abantu. Iyo saba, konda saba, mubuzane tubutwike. Konda saba, teza amaboko bwoko bwacu, mutazorimbuka mukabura ijuru. Konda saba, nimuze twiyana, nimuze dukorera Imana akiri, nimuze dukorera Imana. Ngiye kurangiza mbabwira ngo nimuzane. Ibyo byose mwagiyemo ni mubivemo, mugarukira Uwiteka. Ni mubivemo. None kuko twari tukuze ibyishimo, ukaba warishimye utagica, niki cyatumye wishima? Niki cyatumye wishima wabanje kinyamujongo, tuntugisha usigaye sinzi ukuntu usiga warabaye. Nico kintu bakwegetse ukizana tugitwike, urebe kuntu uzaza unezerwa neza. Mana y'umurenga we. Sema haleluya. Amen. Samani haleluya. Harikuza umuntu umugabo mwiza utara mu busambanyi kunda zasinira Imana mukabona neza we. Yamara akabegwa yaca muri quartier, abagore ntibanyorane bakazavuga ngo uriya muntu n'umugabo. Mana ya, shaka umugore azagirishe mama. Ibaza umugore wawe umunsi yo kumva ko utazukora ibindi bintu akabona kuragenda, ibaze nyagikundiro Solange ma femme kazantambuka avuga nukuri ko Imana warashatswe nta kindi kintu ushize. Abana bahushuka bakavuga ngo sha iso yari imfura yari nyangamuga, iso tigeze ahemukira Imana, iso yakora Imana kugaza mu gufa kwiwe, nta zindi ntankizo ngizo, ariko bari mu gufa tukabura ico tubavuga. Twamara tukabesha ngo yakundaga Imana yari yaracuye tubafa neva kota ngani teleba trijema de costas. Nukuri ko Imana tuzojanza ariko benshi ntibazota bazogwayo kubera ibyaha murimo. Nimwihane abasore mwihane. Chawe macho ni baroga mimi naendelea mbinguni. Naroga mwene mama savu regarde moi je partir dans le ciel. Ngiye mu ijuru tawo duhuriye n'udakizwe. Yele sabila treja de constance. Abahindani muguma kugira nabi. Moi je vais partir, vous allez rester. Ameze nkaho nokenera kumugiriza wizo nokenera kumugira igituku yobugituku nokenera ko byibuha yobyibuha ni mawinese gusa nokura kamwitaho kamushekerera kamubwira ngo mama I love you. Umugore akabyibuha akamara neza agaca bintu bikamara neza. Umugore ntagoye kubyibuha, umugore ntagoye kubyibuha, ntagoye gusa neza. Umugore gusa umwitaho yahita asa neza. Pastor, jamjana. Mama tuzi kubavukana. Uko uyu mugore ntagoye kubyibuha. Ni gatoya gusa. Umunsi uzo utakavuga ngo ma, iyo atashaka kuvuga ngo karame, kuri ababyibushe. Haleluya! Ariko uziko avuye mu byaha, washika ukamunjira k'igihunyina mu nzu, umugore avuga ati namaki yewe. Umeze gute? Byagenze. Yes. Hallelujah. Yes. Samani haleluya. Iya mwensogo nubwo yokasha amajoje igihumbi. Iya tuzumu mu gicuku. Inzoga zose zazigaruka. Zose. Yewe unusigaye umwa. Umugore agaceceka kihangana ariko uzobona abagore mu kumwizoga, abandi bari mu kujinyenkanda kujaye bafite abagore bari mu gurira ahantu gutya muri ya hoteli nyenkanda mwarashiye mufite abagore ntukivayo na moto uzuje gukora ikinyenkanda. Hari kiro kiba cyabaye uzuje gukora iki? ariko no atangaye. Haleluya! Muruyigi ntuzuva tugira iduka tugira mwene wanyu turumweshaje uzuja gukora iki? Iriya moto ya buri munsi taba mwabonye babigiyemwe byarabahiri. Aho ibwageze ukuntu babirangirana barakomera bigira ibitangaza byarabahiri nta busambanyi buzabuhira urugo.
Ntabwo. Ururatse. Shamo gatoja. Shamo gatoya. Basi agenda mu Yes. Darangisha. Tuje mu gitaramo. Nawe tafa nk'umugabo. Yazabere ngo atashe. Sanga hawe yashuramye. Umuntu w'umugabo kuzira. Abagabo bari mu kuzira ibyo kurya. Umugabo akazira afite kororome. Ariko kororome yagowe ma. Ariko abagabo bafi batambaye kororome mane. Kuntu bari mu kwica pastor yabe hano Ibwagiriza. Nabugize topo. Ngo se ko yirasera pastor nimwe muri imbere ya. Tuwato naje nono ndi pastor. Ndi pastor. Nahamze umuntu imwazi. Narahamze kuko nawe uzuhamba. Izatanga meza kandi izana tanga. Ferdinand mwili wa Yesu. Ura none ariko mana ya. Ko wajuru. Mana yanje Israel. Tunakurindiriye amasahese. Tunakurindiriye amasahese. Akuvuga ngo ndibyo kurya by'umuntu twasambanye ngo no musambanye no pabizo kurya. No komera ngafa nawe teravuze ngo naho uzogenda gute. No gufa nofa. Estera fata nako Isabel afata abagabo babiri b'ibigoti b'ibifu bashinja nabo tibinyoma bitari byo kandi bene abagabo bazi kubesha bazi imitwa yose barayizi bazi gusaba amafaranga akamabesha igintu kitagira ko kingana akamara umwana akamujyamisha mu bitaro ng'umwana aragwaye ng'umwana ari mu bitaro ngo turaremze n'amaserema amafoto yakeruka yatanga ku banyamerika bagowe ngo ndore umwana ari mu bitaro nukuri ko Imana utamubona Yesu hari utwa duto tuzotuma tutabona Imana tujya dusuzugura bamwe basi gusa ko gusambana no kuroga arico cyaha no kubesha ni ikintu kitazotuma twinjira mu ijuru nimbukane ifaranga uzuvuga ngo nakanye ntabara bibe yego oya ibe oya nakwime naguheza guheze uzemera gufagwa nabo twemeye gufa yanga gutanga gakondo bavuga ngo hayizuru imfa ariko nzobona Imana ba Petero ba Stefano barakavuga ngo yakana Yesu akavuga ngo sino mwihakana namubonyeho ibintu bitandukanye namubonye mu Imana sino mwihakana n'umugabo udahemuka n'umugabo utandukanye n'abandi bagabo n'umugabo udashobwa kibera n'umugabo uzutanga cyagira uwundi vuga n'umugabo uzawubahisha ariko uzukunda umuntu akora Imana ukuntu azayubaho uzukunda uza umuntu ukora Imana mukuri kandi gitangaza bamwe turataramana arasigara avuga ngo twasenganye na Koffi nguriya ngo twarasenganye aho none wasigaye Nicho kizakibabaza umuntu mwasenganye ukazobona ari ku mafisha ari ku mateleviziyo ukazumurabira mukire twasaze kumara ubuzoifu bwawe warasigaye turagenda urasigara none ga mon frère ngo mva
partir dans le ciel igihe tuzoba turi mu birori uzoba uhari tuzoba twanyaze uzatuvuga ngo nukuri ngo iyo mbimenye imbana rakijijwe ni mukizwe bavandi haracara umwanya muka pastor ndi muzana ukuntu yari ameze urya n'indi ujya pastor munini ujya mu yumbi wa muno winikiza ukuntu umugore ari mwiza akamafa urufu ngo mukagwinikiza arare mu gasenyi ure mukamuyomba amanyovu yari kinama mari umunsi umwe gusa ngo kurira mukubise abaragiye yeme isi twari hano turi mu Ibwagiriza twasaze muri mitonde akana Eric kabatwara kama kavuga ngo ndarushe karika karage isi kizwa kandi bamwe uzugira ngo wishe umwana wari unaka ngo abantu ntibazofa nawe bazofa samabuye nubwo batafuye none ariko ejo bazofa nawe uzoja ku maziko kandi tuzogwerekeza natwe ndetse twabwira dufashije turize mbere tuzabyibagirwa ariko nawe uzobafusha tugwerekeze wihangane ndetse twatuguhema tukubwira ngo nawe wamwiririye Imana iziguhemba wamwiririye none kurarira ko tiwishwa runaka nawe urabonye reka bone tuzaza tukubesha ngo turafatikanye nutureba twuname niwereke rero tuguheme Koffi ndafashwa haleluya yo turi kumwe tuvuga ngo umugore mwiza wareba mbavuga tukavuga ngo kuri mwamona n'umusambanyi n'igihomora n'icyabi sumuntu iyo udahari niko tuvuga nukuri ko Imana turabizi ko uzusambana kandi ayo makuru turafite urengutse tuyivuga tuzi neza ko uzuforoda iyo urengutse tuvuga ko ejo watuze umubi twumva atari wa fanta n'uwa gasigisi tangawizi muri mukwirora ngo tangawizi mwagize imitwe mu gashamwe za rukopo ngo ni tangawizi reka mashi tuyoboye tangawizi na rukopo ukizwi udahari tuvuga ngo runaka anciyeho ariko kunta anciyeho afite ipumuro itari nziza yamwoye n'ukuri kw'Imana twarangiza Imana ikagenda kuri Imana zitangaza abapfuye amatangazo y'Imana azaca mu bere Imana ikakubika ikavuga ngo runaka ndi mukamushaka mu kanisa yaraguye sinkimureba nk'umupasteri ufite kororome gusa ntitwara ivuta ariko Imana mu ijuru yarakuvutije mwisi ndi bokuzimya ariko mu ijuru barakuzimije ico bacizongera kandi wiyandikishe aya mahirwe aracahari Semeni haleluya. Amen. Semeni haleluya. Ndio. Semeni haleluya. Haleluya. Kwa ndabiza n'amasigara ngo se pastor Bizimana ngo ari yazanye Koffi kugira ngo adutuke niko musigara muvuga ndabazi nabaye Ibwagiriza ndabazi timwari mumpinganye hanga Ibwagiriza se Imana yakijije none ko murambwira ibizo ntanze sinari mfuye murambwira ikinda sinzi kusumwa inzoga sinzi kuzusambana we pastor sinzi kuzufroda usurenga ukira hirya ukaje kunywa itabi Koffi ndanezera kuko Imana we Imana ni nziza we Semeni haleluya none muri wa muntu warugiye kuja mu gasenyi mfite ibiro 86 ndaberewe nabaye mwiza bwawe bwarashize ubu nabaye akayobe izuru ryaragororotse kubera Yesu sinafuye ndacariho Imana yarandinze none bavandi je wundi nakoze ubukwe mfite urupeta Imana ni nziza sinafuye ntabakora Imana ngo Imana imikoze isoni kiranuka n'ukuri kw'Imana Imana izokwitura neza n'ukiranuka muri uno butayu Imana izokurindira yantu uzofukenyutse abana bo ntawuzokenyuka bose bazosaza bazokecura kore kwakora Imana kiranuka ugaruke Yesu gusa ibindi byose tuzayibona muri Yesu nimwe biri yafashe imigisha yose ibumbira muri Yesu kugira ngo ayidushikirize yewe Yesu arahari aracari ku ngoma aracyateza amaboko nimufite ibihe kubizane nimuri mu kubesha wihane nimuri mu kumwizoga wihane nimba aratananyije abakobwa abandi baragwana wihane nimba aratananyije bakazana wihane nimuri mu gukora bino byose byaha Yesu yangurunuka wihane uzamubona zankovuza mu biganza uzazibona ryacu mujya mu uzaribona ryakamba rya moso ribona ikiruta byose tuzonezeranwa nawe data avuga ngo murakaze bana banje nimwizere mwami Yesu ijambo ry'Imana tuganze amen.